abavuga inyeshyamba za M23 n'uburyo zarwanye kuva zasukura imirwano na FARDC kugera ejo bundi zifasha umujyi wa Goma, bavuga uburyo butandukanye zakoresheje zigenda zifata buri gace ku kandi kuva ku mujyi wa Bunagana kugera muri Goma no kurenga kugera mu bice byegera Bukavu. Bavuga impamvu nyinshi zituma abasirikare bakomeza gutsinda, kimwe muri byo kikaba ubuyobozi bw'izi nyeshyamba. Umugaba mukuru wazo yitwa Major General Sultan Makenga. Ntabwo ari kenshi yagaragaye mu bitangazamakuru, ndetse n'igihe bafataga umujyi wa Goma we ntabwo yagaragaye. Abandi bayobozi b'ihuriro AFC M23 baragaragaye inshuro zirenze imwe, ariko we nta hantu abantu bamubonye. Bamwe bakavuga ko atari igitekerezo cyiza ku mugaba w'ingabo kwigaragaza mu ruhame igihe intambara igikomeje. Abandi bakavuga ko yari afite akazi kenshi. Abantu bamubonye bwa mbere kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri. Mu mashusho yashyizwe hanze yagaragaje Major General Sultan Makenga, uyu muhuza bikorwa w'igisirikare cya AFC akaba n'umugaba mukuru w'ingabo zigamije impinduramatwara muri Kongo ARC. Yasuye abasirikare ba FARDC barwariye mu bitaro bya gisirikare bya Katindo. Ni gute yasuye abasirikare bamaze imyaka barwana nawe ubu ngubu barwariye mu bitaro, ndetse ibikomere bafite babikuye mu ntambara barwana, bivuze ko babitewe n'abarwanyi ba M23. Major General Sultan Makenga yasuye aba basirikare b'igisirikare gihanganye n'umutwe ayoboye ku wa gatanu. N'abasirikare bakomerekeye mu ntambara yari ikomeye cyane mu gufata umujyi wa Goma. Abarwanyi babarirwa mu bihumbi 40 barwanyije umutwe wa M23 bagerageza kubuza kwinjira mu mujyi wa Goma. Imirwano ikomeye cyane yabaye iminsi 2 mu mujyi wa Goma, isiga inkomere zibarirwa mu bihumbi 3, mu gihe umuryango w'abibumbye utangaza ko nabaguye muri iyo mirwano nabo babarirwa mu bihumbi 3. Uretse abasirikare ba FARDC bavurirwa mu kigo cya MONUSCO, hari n'abasirikare barimo kuvurirwa mu bitaro bya gisirikare bya Katindo igoma. Ubuyobozi bwa M23 buvuga ko Major General Sultan Makenga yasuye aba basirikare barwariye mu bitaro bya gisirikare bya Katindo kugira ngo abahumurize anabakomeze. Major General Makenga yabwiye aba basirikare ko bazitabwaho kandi bagakira, abasaba ko nibakira baziyunga kuri AFC M23. Gusura abo yarahanganye nabo ku rugamba birakururira icyizere abasirikare ba FARDC barwariye mu mujyi wa Goma. Abasirikare bashyize intwaro hasi bakishyikiriza umutwe wa M23 hamwe n'abasirikare bakomeje kwihisha mu ngo. Major General Makenga asuye aba basirikare ba FARDC mu gihe abarwanyi ayoboye barimo kwigarurira ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo. Naho muri Kivu y'Amajyaruguru bamaze gufata byuzuye teritwari ya Masisi, Rucuru, Nyiragongo n'umujyi wa Goma. Teritwari abarwanyi ba M23 bamaze gufata bituzuye harimo Walikare na Rubero, mu gihe teritwari ya Beni abarwanyi ba M23 batarayigeramo. Gusa nazo birashoboka ko Rubero na Walikare nazo vuba hangazi zishobora kwisanga mu maboko y'aba barwanyi. Birasa naho teritwari ya Beni ariyo yonyine isigaye kugira ngo intara ya Kivu y'Amajyaruguru yose ijye mu biganza by'umutwe wa M23. Uyu mujyi wa Beni ni ukoreramo guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ariko ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no kuvuga guverineri washyizweho na Kinshasa. Nibwo bwa mbere General Makenga ugaragara mu ruhame gake cyane yaragaragaye kuva M23 yakwigarurira umujyi wa Goma igenzura kuva ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka. Major General Sultan Makenga yari kumwe n'abarimo General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu uri mu barwanyi ba M23 bayoboye urugamba. Makenga yijeje abasirikare ba FARDC ko bazagira hazaza heza nibinjira mu gisirikare cya M23. Nyuma yo gusura aba basirikare yagaragaje ko nubwo abantu bashobora guhangana, ariko urukundo no gushyigikirana bishobora kugira uruhare rukomeye cyane mu kugarura amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange. Iyi ni inkuru yasohotse mu gihe mu mujyi wa Dar es Salaam kuri uyu wa gatandatu harimo habera inama yahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'ibyo mu muryango wa SADC yigamije gushakira igisubizo kirambye intambara z'urudaca zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko inama iterana, uyu mutwe wa M23 wari wavuze ko mu myanzuro y'iyo nama nihazamo usaba M23 kurekura ibice wafashe ngo bitazakunda.
ubuyobozi bw'uyu mutwe bwibukije intandaro y'imirwano ihanganishije abarwanyi ba M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ko iyo ntandaro ari ingamba leta yafashe zo kwirukana bamwe mu banyekongo bavuga ikinyarwanda ku butaka bwabo. N'ubundi byarangiye iyi nama idasabye M23 kuva mu bice yigaruriye, gusa yasabye ko M23 itakongera kugira ibice ifata. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ko imirwano ihagarara bwangu, umuti w'ikibazo ugashakwa binyuze mu nzira z'amahoro n'ibiganiro, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikagirana ibiganiro n'impande zose zirimo M23. Ni inama yashimangiye ko ari ngombwa ko umutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo isenywa, ndetse u Rwanda rugakura ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo banzuye ko abagabo bakuru b'ingabo z'ibi bihugu bazahura mu minsi 5 iri imbere kugira ngo baganire ku ihagarikwa ry'imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro bya Nairobi na Rwanda nk'inzira zakemurirwamo amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Basaba leta ya Kongo kuganira n'impande zishyamiranye nayo zirimo na M23. Ibi byose basabye ntawe uzi niba koko ihuriro rya AFC M23 rizabyemera, kubera ko mu mwaka wa 2012 ubwo nanone uyu General Makenga yarayoboye uyu mutwe wa M23, nabwo uyu mutwe wigaruriye umujyi wa Goma uza kuvamo hari ibyo wemerewe ariko ntibyashyirwa mu bikorwa. Ibyashyize mu kaga aba barwanyi b'uyu mutwe bituma unasenyuka, bamanika amaboko bahungira muri Uganda, mu gihe bivugwa ko abarwanyi ba M23 barimo kwigarurira ibice bitandukanye bagana muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko begera umujyi wa Bukavu. Arkiyepiskopi Gatolika wa Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Musenyeri François Xavier Maroy Rusengo yasabye ingabo z'iki gihugu FARDC kwirinda kurwanira ku mujyi wa Bukavu, yifashishije ibyanditse muri Bibiliya muri Zaburi 124 umutwe wa 8 bigira biti: gutabarwa kwacu kuboneka mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Musenyeri Rusengo yibukije guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ko abamaze gupfira mu ntambara y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ari benshi. Ati ni ngombwa kwirinda kurwanira mu mijyi minini no mu baturage b'abasivile. Agaragaza ko hari abasirikare ba leta bajya ku rugamba cyangwa se bavayo bakicira abaturage ubusa babitiranya nabo bahanganye. Uyu mushumba yatangaje ko hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bafite umugambi wo gushyira imbunda mu baturage batuye muri uyu mujyi wa Bukavu, bagamije guhindura uyu mujyi urubuga rw'intambara. Ati byatangiye kuvugwa ko hari abashaka gushinga intwaro ahatuye abaturage b'abanyamahoro, bisa no guhindura Bukavu urubuga rw'intambara. Bisaba gutekereza kabiri hashingiye ku bwicanyi bwabereye i Goma. Musenyeri Rusengo atanze ubutumwa mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite impungenge z'uko M23 izafata Bukavu mu gihe cya vuba, nyuma y'ifashe ibindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo birimo Nyabibwe na centre ya Kalehe. Ubu ngubu bivugwa ko ikibuga cy'indege cya Kavumu nacyo cyagoswe na M23. Tukivuga ibyahangaha i Bukavu kandi bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Bukavu baravuga ko hari abasirikare ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'umutwe wa Wazalendo ngo biraye mu mitungo y'abaturage ku wa 5 w'iki cyumweru bagasahura, ndetse bikemezwa ko barasha abaturage 9. Ni n'amakuru yemejwe na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Bivuga ko ibi byabereye muri teritwari ya Kalehe muri Kivu y'Amajyepfo. Ibikorwa byo gusahura bivugwa ko bikorwa n'abarwanyi ba FARDC kandi byanavuzwe mu mujyi wa Bukavu ku wa 6 ku itariki ya 8 y'uku kwezi. Abarwanyi ba Wazalendo bagiye baturuka harimo kubera urugamba, nabo bashinjwa guhohotera abasivile muri uyu mujyi wa Bukavu no mu bice bihegereye. Uyu mujeneral Sultan Makenga uyoboye abarwanyi ba M23 ubu ngubu we aragaragara i Goma, mu gihe we na Corneille Nangaa ukuriye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo riri mu mutwe wa M23 n'abandi bantu 25 baregwa hamwe na leta ya Kongo biganjemo abakuriye M23 bakatiwe urwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare rw'i Kinshasa. Rubahamya ibyaha birimo ubugambanyi no kure mu mutwe urwanya ubutegetsi. Ibi byabaye mu mwaka ushize. Ibi byose birimo kuba bihungabanya umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikomeza no guteza ibibazo hagati y'ibihugu byo muri aka karere.
u Rwanda rurakomeza ibikorwa byo kugaragariza isi ukuri kuri iyi ntambara. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro yavuze ko imbaraga u Rwanda rumaze igihe rushyira mu bikorwa byo kwiyubaka bijyanye n'igisirikare n'umutekano ngo ntaho zihuriye no gushyigikira umutwe wa M23 umaze igihe uhanganye na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na televiziyo yo muri Kenya NTV cyatambutse mu ijoro ryo kuwa gatandatu ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri. Ni ikiganiro cyagarutse ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibirego bikomeje gushinjwa u Rwanda byo gufasha M23. U Rwanda rwagiye rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bya M23, rushimangira ko ari ingingo ireba abanyekongo kandi kwiriye gukemurwa kubera ko narwo rugerwaho n'ingaruka z'iki kibazo. Ibyo birego byo gufasha M23 byongeye kugarukwaho n'umunyamakuru wa NTV Kenya Michel Ngele Odhiambo muri icyo kiganiro. Uyu munyamakuru yagaragaje ko M23 ikomeje kwigarurira imijyi itandukanye irimo na Goma, agashimangira ko abasesenguzi babiheraho bavuga ko imbaraga uyu mutwe ufite zigaragaza ko ushyigikiwe n'amahanga. Yakomeje avuga ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame aherutse mu ruzinduko muri Turukiya, uruzinduko rwasize u Rwanda rubonye intwaro nshya, ariko bikavugwa ko byarangiye zikoreshwa na M23. Yabajije Makoro niba bari ukuri. Mu gusubiza, Yolande Makoro yavuze ko u Rwanda rufite uburenganzira mu kubaka igisirikare cyarwo nk'uko bimeze no ku bindi bihugu. Ati buri gihugu harimo na Kenya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigura intwaro mu bihugu bitandukanye. Ubwo n'uburenganzira bwa buri gihugu bwo kwirindira umutekano no kubaka igisirikare. Ibyo ntabwo ari ibintu byo kujya impaka. Yakomeje avuga ko intwaro nyinshi M23 ifite yazihawe na leta ya Kongo. Ati umuntu wa mbere w'intwaro M23 ni igisirikare cya Kongo kubera ko buri rugamba bahanganamo na M23 bagatsindwa basiga inyuma intwaro nyinshi n'ibindi bikoresho. Uko niko M23 yabashije kubona intwaro nyinshi kubera ko barwana na guverinoma yabo bagatsinda. Yakomeje avuga ko u Rwanda rutarajwe ishinga na M23 ahubwo ruhora ruharanira kubungabunga umutekano warwo. Ati M23 irarwana urugamba rwo guharanira kubaho kwabo n'uburenganzira bwabo ku butaka bwabo mu mutekano. Yagaragaje ko ikiraje ishinga u Rwanda ari ituze ry'abanyarwanda no gukora ibishoboka byose ngo ubusugire bw'imipaka y'igihugu ntibuvogerwe cyangwa ngo buhonyorwe n'ingabo za Kongo, FDLR cyangwa indi mitwe irenga 200 ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda atangaje mu gihe M23 ikomeje kwigarurira ibice bitandukanye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Amaso ahanzwe intara ya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko umujyi wa Bukavu. Ibiganiro byabaye kuri uyu wa gatandatu byahuje abayobora ibihugu bya SADC n'ibya EAC byemeje ko imirwano igomba guhagarara. M23 irimo irashaka kwinjiza mu gisirikare cyayo abasirikare ba Kongo batsinzwe. Ibyaka gahenge bizubahirizwa. I Dar es Salaam muri Tanzania habereye inama yahuje abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC. Yari inama igamije gushakira igisubizo kirambye intambara z'urudaca zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko iharuye uyu munsi ishyamiranyije ingabo za Kongo n'umutwe wa M23. Umuryango wa SADC ugizwe n'ibihugu 16. Uwa Afurika y'Uburasirazuba ufite abanyamuryango 8. Ubwo abayobozi b'ibihugu na za guverinoma bagombaga kuba bari muri iyi nama bagombaga kuba ari 22. Bamwe bigiriyeyo abandi bohereza ababahagararira. Abakuru b'ibihugu bari Dar es Salaam barimo Madame Samia Suluhu Hassan utegeka Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania wanakiriye inama. Igihugu cye kibarizwa muri iyi miryango yombi. Abandi bakuru b'ibihugu bari Dar es Salaam barimo Perezida William Samoei Ruto wa Kenya unayobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Hari Perezida Emerson Dambudzo Mnangagwa utegeka Zimbabwe akaba ari nawe uyobora SADC ubu ngubu. Hari Yoweri Kaguta Museveni Perezida wa Uganda. Hari Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Hari Hassan Sheikh Mohamud Perezida wa Somalia. Hari Perezida wa Afurika y'Epfo Matamela Cyril Ramaphosa.
hari perezida Hakainde Hichilema wa Zambia. Antoine Felix Tshisekedi we yari Kinshasa, yitabiriye iyi nama akoresheje ikoranabuhanga kubera ko Dar es Salaam yari yahohereje minisitiri we w'intebe Judith Suminwa. Hari abahagarariye abandi bakuru b'ibihugu bataje Dar es Salaam barimo minisitiri w'intebe w'u Burundi Lieutenant General Ndirakobuca Gervais, yarahagarariye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Hari ambasaderi Tete Antonio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Angola wari uhagarariye perezida Joao Lourenço. Hari Nancy Gladys Tembo, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Malawi wari uhagarariye perezida Lazarus Chakwera. Hari kandi Deng Alor Kuor, minisitiri ufite mu nshingano ibikorwa by'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba wari uhagarariye Salva Kiir Mayardit, perezida wa Sudani y'Epfo. Hari Lieutenant General Lala Monja Delphin Saivelo, ni minisitiri w'ingabo wa Madagascar wari uhagarariye perezida Andry Rajoelina. Iyi nama yanitabiriwe n'abandi bayobozi barimo Moussa Faki Mahamat, perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Hari kandi Elias Magosi, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango wa SADC, ndetse na Madame Veronica Nduva, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa East African Community. Muri iyi nama aba bakuru b'ibihugu baganiriye ku kibazo cy'umutekano muke, by'umwihariko intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Aho kuva mu myaka 2 ishize Kongo ihanganye n'umutwe wa M23 wafashe intwaro kugira ngo urwanire abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bamaze imyaka myinshi bicwa. Mu mpera z'ukwezi gushize uyu mutwe wafashe umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, Goma, ndetse ubukomeje no gufata ibindi bice bya Kivu y'Amajyepfo urimo uragana Bukavu. Yakira abagenzi be muri iyo nama i Dar es Salaam, perezida wa Tanzania Madame Suluhu Hassan yavuze ko ikibaraje ishinga ari umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze ashyigikira ko haba ibiganiro by'amahoro aho gushyira imbere intambara. Perezida wa Kenya William Ruto uyoboye umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba muri iki gihe, ndetse na mugenzi we uyoboye SADC Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe, nabo ntabwo bagiye kure y'ibi. Bwana Ruto yaragize ati igihugu cya Kongo kiri mu bibazo tugomba kwitaho. Ibibazo bya Kongo byaguyemo benshi kandi bisiga abandi barabaye impunzi. Yongeyeho ko ikibazo gishya cyavutse Goma cyarushijeho gusubiza inyuma iki gihugu ubundi gifite ibikenewe byose ngo kibe igihugu gikize. Hano wahereye agira ati turasaba M23 guhagarika gufata ibindi bice. FRDC nayo igomba kubahiriza gahenge nyuma bakayoboka inzira y'ibiganiro. Yasabye bitabiriye iyi nama ko baharanira kubahiriza ubutumwa bw'amahoro n'ababurimo, baba basirikare cyangwa se abasivili. Ibi kandi ngo bigomba kujyana no kwita ku buzima bw'abasivili barenganira mu ntambara. Aha niho yagize ati ikigaragara nuko abantu benshi barushijeho kugwa mu bibazo by'intambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo no gushyira abana mu gisirikare. Ati twumvikane ko byihutirwa gufasha abasivili bafite ibibazo. Bwana Ruto yasabye ko umuryango w'abibumbye nawo wabigiramo uruhare. Yerekanye ko mu karere ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo harimo ibibazo bishobora kuba birimo ababifitemo inyungu, ndetse hakaba harimo n'ikiganza cyihishe cyo ku rwego mpuzamahanga cy'abashaka inyungu muri Kongo. Yavuze ko kwemera kujya mu biganiro by'amahoro atari ukwisuzuguza cyangwa se kugaragara nk'ufite intege nke, ahubwo ngo nibyo byiza biruta kwemera ko amaraso akomeza kumeneka. Ni naho yahereye asaba ko ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byashyirwamo imbaraga, kubera ko asanga rwose ikibazo cya Kongo gishobora gukemuka kandi kigomba gukemuka. Mu ijambo rye, Perezida Emerson Mnangagwa yavuze ko bikwiye ko ibi biganiro biba mu mutuzo no mu bwisanzure. Aho yagize ati mureke dusase inzobe, tuganire mu mutuzo no mu bwisanzure kandi tubwizanye ukuri. Nta bundi buryo twazagera ku myanzuro myiza. Nawe yashyigikiye ko ibiganiro bya Rwanda na Nairobi byakomeza. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni we yavuze ko ibiganiro hagati ya Perezida Tshisekedi nabo bahanganye bari mu mutwe wa M23 ari cyo gisubizo kirambye cy'umwuka mubi mu gihugu cye. Uyu mukuru w'igihugu yavuze ko iyi nama ari amahirwe akomeye cyane yo gukemura ibibazo by'amakimbirane bimaze iminsi biri mu burasirazuba bwa Kongo. Icyakora yavuze ko ibi bizashoboka binyuze mu biganiro hagati ya Perezida Tshisekedi nabo bahanganye bari mu mutwe wa M23 umaze igihe kinini wifuza kuganira na Tshisekedi ariko akawubera ibamba. Yaragize
ati icyo nari nasabye kuri iyi nama nuko Perezida Tshisekedi akwiriye kuganira imbona nkubone nabo bafitanye ibibazo, kubera ko iki kibazo kitugiraho ingaruka twese. Ati nta hantu heza hashobora gukemurirwa iki kibazo nko muri iyi nama. Ati nizeye ko tugira ibiganiro byiza. Muri iyi nama Perezida Felix Tshisekedi wari watangaje ko azayitabira mbere ntabwo yabashije kuhagera imbona nkubone, ahubwo yayikurikiranye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Icyakora inshuro nyinshi Perezida Felix Tshisekedi yakunze kwinangira ku ngingo yo kuganira n'umutwe wa M23 umaze kwigarurira umujyi wa Goma n'ibindi bice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi nama kandi Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rudateze guceceka, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi ngo ntibateze kurucecekesha mu gihe umutekano warwo ubangamiwe. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ishobora kuducecekesha mu gihe hari ibibazo by'umutekano bibangamiye igihugu cyacu. Ati nta muntu n'umwe uzaducecekesha. Ati twamaze igihe kinini twinginga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayobozi bayo. Ati twagaragaje ibibazo, twasabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubikemura, barabyanze. Ati ntituzagira indi nama imeze nk'izo twagize. Perezida Kagame yavuze ko bidakwiriye ko abantu bakomeza kwisisimba inyuma y'ibibazo, avuga ko ikirimo kuba ari intambara ishingiye ku bwoko imaze igihe kinini tutumba, hakabamo kwima abantu uburenganzira bwabo no kugerageza gutera u Rwanda. Ati mugomba guha abantu uburenganzira bwabo, mugatera intambwe hanyuma mugakemura ibibazo. Umukuru w'igihugu yongeye gushimangira ko intambara irimo kuba yatangijwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ko nta hantu na hamwe u Rwanda ruhurira nayo. Ati twarayikorejwe, dusabwa kuyigira iyacu. Ati ntabwo bizashoboka. Umukuru w'igihugu yavuze kandi ko bikwiriye ko ikibazo gihabwa agaciro gakwiriye, hagashaka umwanzuro urambye. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze ko inama yabereye i Dar es Salaam kuri uyu wa gatandatu ari inama y'amateka, kubera ko yatanga ibisubizo by'ako kanya n'iby'igihe kirekire mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere muri rusange. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu yanzuye ko imirwano ihagarara bwangu, umuti w'ikibazo ugashakwa binyuze mu nzira z'amahoro, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikagirana ibiganiro n'impande zose harimo na M23. Iyi nama kandi yashimangiye ko ari ngombwa ko umutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo isenywa, ndetse u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo banzuye ko abagabo bakuru b'ingabo z'ibyo bihugu bazahura mu minsi 5 iri imbere kugira ngo baganire ku ihagarikwa ry'imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abakuru b'ibihugu bagaragaje ko abagabo bakuru b'ingabo bazatanga umurongo w'uburyo imirwano n'ubushotoranyi bigomba guhagarara mu burasirazuba bwa Kongo, hanyuma bagategura raporo bazashyikiriza inama y'abaminisitiri y'iyi miryango. Banzuye ko mu minsi 30 abaminisitiri bahagarariye ibi bihugu bazahurira mu nama bakaganira kuri raporo izaba yakozwe n'abagabo bakuru b'ingabo ku ihagarikwa ry'imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zihanganye mu burasirazuba bwa Kongo. Aba bakuru b'ibihugu bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro bya Nairobi na Rwanda nk'inzira zakemurirwamo amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Basaba leta ya Kongo kuganira n'impande zishyamiranye nayo zirimo M23. Basabye ko umutwe wa FDLR ukorana na leta ya Kongo usenywa nk'uko u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Angola babyemeranyije mu biganiro bya Rwanda byabaye mu mwaka ushize, kugira ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba na SADC basabye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo habeho ibikorwa by'ubutabazi, hanategurwa ingamba zo gukaza umutekano w'umujyi wa Goma n'inkengero zawo. Kugira ngo imibereho y'abaturage idahungabana, basabye ko imihanda minini irimo Goma Bunagana, Goma Lubero n'inzira yo mu kiyaga cya Kivu ihuza Goma na Bukavu bifungurwa. Mu kiganiro na RBA, Minisitiri Nduhungirehe yahishuye ko ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba zagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zagize uruhare mu kugarura amahoro, kubera ko zatumye hashyirwaho agahenge kamaze amezi 6 M23 ikarekura ubutaka bungana na 80% bw'ubwo yagenzuraga. Icyakora bitewe n'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yifuzaga ingabo ziyifasha guhangana na M23, Perezida Tshisekedi yaje kwigira inama yo kwirukana ingabo za EAC
zari zirimo gutanga umusaruro mu buryo bufatika, azisimbuza ingabo za SADC zari zemeye kumurwanira. Uyu muyobozi yavuze ko ingabo za SADC zaje ziteguye gushyira mu bikorwa umugambi wa Perezida Tshisekedi wo guhangana na M23 mu ntambara ikomeye cyane. Icyakora umugambi nyakuri ukaba wari uwo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati kuva kera tuvuga ko izo ngabo za SAMI DRC zoherejwe mu burasirazuba bwa Kongo zitumijwe na Perezida Tshisekedi wari ufite umugambi mubi wo kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Ati ntabwo ari byo kurwana na M23 gusa, hariho no kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko Perezida Tshisekedi yabivuze inshuro nyinshi kuri za radio na televiziyo. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa uwo mugambi, ingabo za SADC nabo bari bafatanyije ngo begereje intwaro ziremereye umupaka w'u Rwanda muri kilometero zitarenze 5. Minisitiri Nduhungirehe ati intambara yabaye i Goma ejo bundi yagaragaje intwaro zikomeye ziremereye nyinshi zari ziri ku mupaka w'u Rwanda ahantu hatarenze kilometero 5, bigaragara ko zari zigamije gutera u Rwanda bitari kurwanya M23 gusa. Uyu muyobozi yongeyeho ko amakuru yakusanijwe aturutse mu bafatiwe ku rugamba nayashimangira ko Tshisekedi yifuzaga gukoresha SADC mu mugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe avuga kuri iyi nama yavuze ko uburemere bw'iyi nama idasanzwe yahuje abakuru b'ibihugu b'imiryango ibiri butanga icyizere cy'uko ibihugu byose bifite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizashyira mu bikorwa iyi myanzuro. Yavuze ko ibyavuye muri iyi nama byakiriwe neza n'u Rwanda kubera ko bihuye n'ibyo u Rwanda rwifuza. Yavuze ko ari inama y'amateka kubera ko ari iya mbere yari ihuje abakuru b'ibihugu b'imiryango ibiri, ni ukuvuga EAC na SADC. Minisitiri Nduhungirehe kandi yavuze ko muri iyi nama hemejwe ko hasubukurwa ibiganiro bitaziguye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe inyuranye yo mu burasirazuba bw'iki gihugu, by'umwihariko umutwe wa M23. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko yo ntabwo yashimishijwe n'iyi myanzuro y'inama. Mbere na mbere icyababaje abayobozi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko abakuru b'ibihugu bahuriye muri ibi biganiro batigeze bamagana u Rwanda ngo banavuge ko rufite ingabo muri Kongo. Umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi, Tina Salama, ati turabizi neza amagambo akoreshwa mu nama nk'iriya aba yatoranijwe mu bwitonzi bwinshi. Ati turababaye cyane kubera ko hano ikibazo gihari ni icy'urupfu rw'ibihumbi by'abantu. Ubuyobozi bwa Kongo ntabwo bwishimiye ko abakuru b'ibihugu basabye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuganira n'umutwe wa M23, umutwe leta ya Kongo ivuga ko ari uw'iterabwoba. Mu 2022 nibwo ibiganiro bya Nairobi na Rwanda byatangijwe, nubwo byose bifite aho bihuriye n'umutekano muke wo mu burasirazuba bwa Kongo, ariko byari bitandukanye. Ibiganiro bya Rwanda bishingira ku mwanzuro wafashwe na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Joao Lourenço wa Angola hari mu kwa 11 mu 2022. Ibya Nairobi byo bishingiye ku mwanzuro wafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu kwa 4 mu 2022. Umutwe wa M23 n'indi mitwe yitwaje intwaro y'abanyekongo irebwa n'ibiganiro bya Nairobi bihuza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'impande zose zifite aho zihuriye n'intambara zimaze imyaka myinshi zibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ni mu gihe ibiganiro bya Rwanda byo byatangiye ubwo umwuka mubi watutumbaga mu mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ntangiriro z'umwaka wa 2022 nibwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda gufasha M23 rukabihakana, ahubwo rwo rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufasha umutwe wa FDLR ugizwe na bamwe mu basize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Impamvu u Rwanda ruri mu biganiro bya Rwanda nuko ikibazo cy'umutekano muke cyo muri Kongo cyagize ingaruka ku mubano w'ibihugu byombi, bishingiye ku birego ibihugu bishinjanya byo kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro, kandi hakaba hakenewe gucyurwa impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu byiganjemo ibyo mu karere birimo n'u Rwanda. Ese koko ibyo abakuru b'ibihugu baganiriye kuri uyu wa gatandatu nibyo bizatanga umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ko basabye ko iyi ntambara ihagarara, izahagarara koko ryari?